Officials of Umlyngka Village Employment Council in Upper Shillong area today strongly refuted the RTI finding by Doria Shabong relating to implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme alleging irregularity. The authorities that 750 families have been enrolled for implementation of the scheme. In today's meeting attended by Chairman Stephen Lingdo, Secretary Isadora Karlor bluntly rejected the allegation and termed it as baseless with bad intention. Kejingwat RTI ni semua ai mah. Apa kidan kam kita ke baterai yang tu kam banwat RTI wi mengadai social aktivis. Ya aku buro mah kakak aku. Ke ban suthat ke Shillong ke jongin lado. Daki pau sian subannya kaju ko Umlyngka. Ni sengwit dah. Ni sengwit an marba. Halor ke jingmi kot khubor bo ba ko Umlyngka le tang ko ke development kamdan. Ngani tho ipi ke dalam ban hang ni Shillong jong ni kadang ka babon ban ki we Shillong ni pun ma kinong trejop kar nyau san nyau spa san pongon ngidan kabla roi sebab pala la da kam dai da kan skim sarkar ka bangio ra ya karoi ka para Shillong jong ni khai num la ra banio ni sngongo bakawan kan ka skim ngiyo akinalang ngiyo strok Shillong ki footpath nang tang ngiyo pagi jing mentoy kumlaong dai rong ba Shillong kisam masih ke Meghalaya jeng mentoy habakin thiet got khun habangin pendan kam hayang asam ni smusi ba kan ni ka bro namar balai ka kran ni ka eke bom la along te ko ang kumno kala bandong bom dan di lobmen Shillong jang ni phianget je kata bom dan di lobmen ka babon tam ka development ka de ka Shillong jang ni ka bangia an suai nuk sai fi ka tai ka klau nei ri ba ple tinong tri job ka jang ni ndak la de ban trai nang tai kita sita mapli nama kadai halor ulu mudai kisna yang tang makin kit tang jing siu jing tarar kimla mapli kajing butut kajing iyo kinang tray job card jing ikla tray sita mlang bakan ke skim ipenyo ay footpath mentak ngila asuk baniang tu langidan kam Shillong tha nang ta kadan sakawai hang tai po kadong dungi kadong pedang Shillong ang tai mensua habang ilai kayap kaim kajing dan kam kibabun maha Shillong basudum ngan ka lenti ka surok akut na assistant. Nreda kan ke skim sngongo ado tata ngila ayo ka footpath ke babiang. Nang ta ke jingsai tu ke Shillong kala along ke internet ha kala along ke serba. Sakawai ro leng ba kan ke skim ngila ayo bandrung kali keleng ya ke Shillong. Wat ke bapang bastom ngida sngongo ba. Ngim skenat ke ni ke bereng penra major ke ni ke bereng bako ang pam dan development ke Shillong jang ni. Dalin lingdo nong lag bat nga kwa ban yatu yaki namar hakajing nga ngalong ngadai inong tray jong ka BSc namba ta hakajing yak tray jong ni ngsi thang ya kajing keren jong ikong Doria namar iken tho ya ka office jong ka blok ka ong ba ka blok ka don ti ka bamsap rekat kajing syam jong ni kinong tray jokat ibidu o jong ka blok ibakloy ban yarap yang bat haman laki por iwan pek iwan jungok yang kinong tray jokat bat ida yarap ru day tang ya ka Shillong Umlyngka haman laki Shillong ilong balakloy bat sakawai ru ngadas ngusik thang wat ya kinong tray jong ka blok ro kada keno paong baik persya ba kinong tray jong ka blok kidon ti bamsap dan rai kata kajing bamsap jong ki kala syukran hiya ka bom laklong ngida perem jur ya kan ka kong Doria namar kala keren sebab palat yaki andai ka jing syam jongi ni syam bet bekinong tray block ki tray hop andai ngira ngiyale hi ka balak ban tray hop ya kan ka kam bat ni tray harum haneng ro ngida khot ya ki video bat kida kloy hi ban yarap yang kong kita kinong tray jokan bat kida wan page wan jungo bat kida pen ajing mut yang babahatam bat hiya i ngi hak ni Shillong Umlyngka naki amele skim naki eki ngim la ban di blok kum ba blok kan nika sis pak sini dengi so komen kan andai mentapat ka penlong gajing du nong yang kinong tray jokat hajaka bangin yo tray hok bangin yo ki baikot skur bangin yo ki jing don kam haying ki kun giti andai ngiladu no la ka jing pen but nam jong ini kan Doria